ngiqala nje ukukhuluma kulokhu ngithi angibuze umbuzo ukuthi ithini inhloso nqangi yakho, ithini ipurpose yakho yempilo. Kubalulekile ukuthi wonke umuntu ongilalele namhlanje abe nakho ukuqonda ukuthi ithini injongo nepurpose, ingabe ufunani empilweni yakho. Kubalulekile ukuqonda lokho ngoba uma uqondisisa ukuthi ufunani empilweni, kodwa makufika inkinga nengqinamba nakho konke ukungakwenza uhluthuke uyithola uswenza izinto ezingafanele, ebese uyakhumbula ukuthi konje mina vese ngifuna into ethile empilweni. Baningi abafana abanye abantu abasebenza enkampanini ezihlukahlukene abangazi ukuthi bafunani kulezo inkampani. Uma ungazi as a person ukuthi yini ozokhula ngayo kule nkampani, njengoba uthole le position, yini kwi self development plan yakho ofuna ukuyithola. Uma ungenazo lezo impendulo uzoyithola usuhlele enkampanini, and then ngenxa ukuthi awunakho ukuqondisisa ukuthi ufunani kuleyo nkampani, kuzokusiza ngani ukuhlala kuleyo nkampani, uzoyithola ngelinye ilanga usuphuma ngendlela engafanele. Ngobani? Awuzange uhlale phansi uzibuzisise ukuthi ingabe ufunani. Yonke ke into ezobe yenzeka ingqinamba nakho konke kuzokwazi ukuthi kukhiphe ecebeni lakho. Ngobani? Awuzange uhlale phansi wazibuza ukuthi injongo yami ithini. Kubaluleke ngani ukuba nenjongo? Kubalulekile ukuba nenjongo egqamile ngoba uma kwenzeka emsebenzini kuba khona izinto ezikuhluthulayo, kuba khona izinto ezikucasulayo, uyakwazi ukuthi ubuye ube ne-assessment ukuthi ingabe lento uyayidinga i-attention yami, ingabe ukunaka lento engihluphayo njengamanje kuzongisiza yini ukuthi ngifike kwinjongo yami. Kwesinye isikhathi sithola sesihluthuka, kwesinye isikhathi ama-emotions ayakhuphuka, kwenzeke konke, kodwa umuntu ongakwazi ukuthatha emotions akhe awasubjecte kwi-goal, lo muntu akakwazi ukuqeda i-race. Ngisalapho ngithi angikuveze, bakhona abantu ababusisiwe ngemisebenzi emihle ababekade beyikhulekela, but ngenxa yokuthi abakwazi ukumanage imizwa yabo ukuthi be-aligned with the goal, sithola namhlanje usuthuka sona lesibusiso okade usikhulekela. Ngobani? Usukhohliwe ukuthi yini inhloso nqangi yakho. Abantwana bako-Israyeli mabephuma eGibhithe beya kwi-Promised Land, abanye bayakhohlwa ukuthi konje siyaphi, kungani siyala siyakhona. Ingakho sebethuka oMoses bekhuluma zonke izinto ukuthi sikhumbule eGibhithe. Umuntu ongenayo inhloso nqangi, ama-emotions ayamcontrola, aba kwi-steering, acontrole yonke into ngaye, agcine sephuma ngisho ecebeni likaNkulunkulu. Never curse your blessing. Imizwa ayithobele injongo yakho. Subject your emotions to your goal ukuze ukwazi uqeda i-race. Imizwa yakho ayithobele injongo yakho. Khona abantu abazohlala endaweni engekho pleasant because they are subjecting their emotions and everything in order for to have their goal realized. God is love. Tulani, yeah, gumede.